the OSCE can be as strong as its participating states allow it to be. Fil-ftuħ tal-31 laqgħa tal-Kunsill Ministerjali tal-OSCE, Deputat Prim Ministru Malti u Chairperson tal-OSCE Ian Borg iddeskriva dan il-mument bħala wieħed li għamilna gburin fis-60 sena storja bħala gżira nazzjon indipendenti. Għamel referenza wkoll għas-summit storiku f'Malta ta' 35 sena ilu bejn George H.W. Bush u Mikhail Gorbachev. Times have fundamentally changed, but our relations are again defined by intense geopolitical rivalries and threats to European peace and security. Today, as Malta stands as a staunch defender of peace and dialogue in the face of seemingly insurmountable differences and challenges. Fi kliemu s-sitwazzjoni id-deterjorat osserva li t-teddita s-sigurtà fiż-żona tal-OSCE u lilin saru aktar komplessi waqt li qasmiet globali u l-inċertezzi komplew jikbru. Il-Ministru qal li bil-motto insaħħu r-reżiljenza nkatru s-sigurtà Malta fiċċet li sservi bħala pont bejn il-Maċedonja ta' fuq u l-Finlandja billi saħħaħ il-pilastri tal-OSCE. Fil-preżenza tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tar-Russja u l-Ukrajna li huma fost il-Ministri li qed jattendu għal din il-laqa, il-Ministru Borg kellu kliem jibes għall-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna. Appella biex il-Federazzjoni Russa biex tirtira mit-territorju rikonoxxut internazzjonalment tal-Ukrajna u temm din il-gwerra. The recent escalation and attacks must stop immediately to pave the way for a diplomatic process, one that leads to a comprehensive, just and lasting peace. I also renew my urgent call for the immediate and unconditional release of our 3 illegally detained OSCE colleagues, Vadim Golda, Maxim Petrov and Dmitro Shabanov. This injustice must end and they must be returned safely to their families. Matul il-laqa is-57 stat li qed jipparteċipaw ridu jaqblu fuq it-tmexxija tal-organizzazzjoni l-approvazzjoni tal-budget li ilu ma jkun hemm qbil dwaru 3 snin u fuq il-pajjiżi li se jkollhom it-tmexxija tal-OSCE fl-2026 u l-2027. Ċipru uffiċjalment offra li assumi dan l-irwol 3 snin oħra. F'kumment lil TVM News il-Ministru esprima tama li Malta tħalli din l-organizzazzjoni b'sisien sodi u dan iseħħ biss jekk ikun hemm qbil fuq it-tmexxija. Naħseb illi Malta uriet li tista' toffri mhux biss spazju sikur imma anke tmexxija speċjalment meta niddiskutu il-paċi u mhux il-gwerer. Indirizzat il-ftuħ tal-laqa il-President tal-Assembleja Parlamentari tal-OSCE Pia Kauma saħqet li l-gwerra fl-Ukrajna tintemm biss meta r-Russja tirtira l-truppi tagħha mill-Ukrajna u ħeġġet għal negozjati ta' paċi imma qalet li l-Ukrajna biss tista' tiddetermina t-termini tal-paċi. Min-naħa tagħha Catherine Fearon, uffiċjal inkarigat, Segretarju Ġenerali tal-OSCE, elenkat il-ħidma tal-OSCE matul din is-sena.